Meitseno pangkumtling lo kutin thla kawanga social media other chungchanga MEIDUM-10 man la. GKP New Serchhip BIAL in Serchhip Blood Bank kaman TURIN THISEN pe. Serchhip VENGCHUNG Pastor BIAL BUATSAIH RUIHHLO ngai camping chu HLAWHTLING TAKIN an CHHUAK. MEIDUM in social media HLAWHCHHAM manglo TURIN MIPUI 10 ngen. Serchhip cable network clear to te chbaivek ule CHANCHINTHAR lo ngai thla anga chair to lel du lai MEIDUM sub headquarter Serchhip chuan tun nai meichano pangkumtling lo kutin thlak social media dar chungchanga manlak ngal thun thu chuan tarlang MEIDUM sub headquarters chuan no pangkumtling lo te poi khoina chunga thunei tu le mo phurna changtu special juvenile police unit le district child protection unit ten chople chilin man la ngal ti soin lom thon soiboka MEIDUM chuan he poi khoitu meichano panghi kumtling lo mani se a meichiat pui laule thabar om ti shat ngoi ngoi leina na nei lek lawa diriam taka chongkama avaudan le angai sakdan chu rongan ti in an dem thu le he thilain nam noi te chunga an phu tok shem na pengei turin thunei tu ten phu thu soin hetiang thili tun nuat thleng le to lo sen du tian soi he thil thlenga kutwar tu chunga rorel na dik a thlen ngei theinan a top thlengin a thlawang an ho chhunzom don tian soi bok Injini Khan Chalai Christian Paul New Serchhip BIAL chuan Serchhip Blood Bank ka athlonin THISEN an pe Baptist Church of Mizoram BCM Noi Chalai Paul, Chalai Christian Paul, GKP New Serchhip BIAL Tichuan Kumina and BIAL Conference Thorel Bozuina Tan, Injini Khan Serchhip Blood Bank kada TURIN THISEN unit som periatan pe a THISEN petu zinga mi pariat thei mi pani im mirang som te chu meichia anni BCM New Serchhip BIAL a hian GKP unit pathum omin Serchhip khopui chunga mi tevek anni Baptist Church of Mizoram Noi Mizoram Chalai Christian Paul ro relin ruihhlo ngai te pual le kanrama ro rel na dik theinan rampum huap chonghei tongtrai ni se tia rel angim nimin tlai khan GKP unit changshanga chonghei tongtrai an nei bok Serchhip VENGCHUNG Pastor BIAL BUATSAIH RUIHHLO ngai te camping nei chu Injini Khan chuakin Pathiani Zanthleng Khan follow program manani Karmasa thochen ni changa zir top ni thleng khan 10K camping center Serchhip VENGCHUNga pueflel din puya synod revival Krista chen te team mangin ruihhlo ngai te pol camping hinei ani a lu zongzong za pariat ni in tan chuak som pahnin oma achulna wanga chuak pahni omina top thleng mi somkwa pali an omani he camping a hian zo wanga lut mi som sari paruk damdoi wanga lut mi somni pariat zule damdoi wanga lut mi pali an oma camper singa hian Presbyterian Church of India somkwa pali Baptist Church of Mizoram pasari EKK pathum UPC North East India pathum le UPC Mizoram pakhatte anni Mizo mechen sui kompol chuan thu chwa siamin social media achalo zong manglo tur le kan tu le fati shil sheturin an ngen an thu chwa siama chuan social media achalo zong manwanga shem tok tun nai kanom fo tamai hi MEIDUM general headquarters chuan poyati a ITEC 67A in soi angim 6 video emot halak thedar konga account nei tu in amadu thu ngeya a thedar emo mi 6 video emo thalak lo thedar sak emo chu voi khatna kumnga thlenglung in tan le chengnoi som thleng choi tir thei ani a shemnon ani chuan kumsari lung in tan le chengnoi som thleng choi tir thei ani social media man dik lo konga ITEC angin shem theina dan sang oma khovel thiamna mangin kan police ten rang takin an chui chuak theizel to a mitin te social media kan mandan afim khur turin kanin nge nani tin no pangchunga pong sual kuthak le khwai khemna thleng kan sheta zo zawa apoi khoi tu chukum tling lo po ni se Juvenile Justice Act sanghi som panga mangin shem theini a kumtling ani chuan Pokso Act
sang ni som pani mangin kumtam tak lungin tan le poisa choi tir the ni hemi konga po hian mipui te film khur turin kanin cha nu le pa te point kam tu le fa ten poi an khoilo nan na sa zo ka in zir tir thar le turin MEIH General Headquarters chuan chung tin te angen thar le bokani tin an tar lang ZPM-TEN KALPHUNG THAR ti hi HRILHFIAHNA an la shelo ti in PHAIROTAHGNA ZPM PSC member tu na MNF luta chuan soi voinu gas ni somni pakhat thochen ni hian mizo namru na chungin khom nei ani a hun ni na political sesona pu PHAIROTAHGNA EX-ZPM PSC chuan ZPM a omlai khan boruak kang leka an ngaya an phur thar ta hloi china khoshang shang an fanna mi pahni khatin an lo don sona an lom chin zia te soi ZPM chua san nuwa tui chang BIAL fangim nu ho ringot po sang chuang te an lo om chin ti im MNF le ZPM bo ruak in thau zia soi chalai te hian politics an ngai ven chin chu thil thar ani lo ti soin chalai te hi bol mai le mu niam chi an nilawa chalai te bol kuala man ruwa man tum party chon hlo cham fowa chalai te mangai tu le chalai te ma khosial tu MNF bok hi an sarkar le nge yang policy chu danglam theini a adanglam zela achang theibok kalphung pa ngaya oma kalphung het le dik chau atlo china ti 30 point vision ZPM in an nei kha khoya nge an da tak ti zotim kalphung thar an ti hi ZPM a kanom lai khan engber nge ti kan ngai to ho china kan ziak chewa chol mun lam shilfia turin kan da a aziak thui talutuka research visionin anchul mam mu po in a shilfiana an la shelo ti in azirtir tupa ber hian ZPM hi achwa san le mayang ti a hlo pui tho soi Serchhip by election a khan chief ministerial candidate te kan ti a valupa counseling Chief Ministerial Candidate an lapuang mi alawa an media te chuan flyer in an siam thung ati a ZPM chu Chief Ministerial Candidate dang an nei le mayangem ti azot pathian le mipui te zara MNF hi hun kal to le hun man mek hirim MNF hi sarkar le nge yang in thandona roya mi thar tam takin anzom rui chu lomumati thu pu PHAIROTAHGNA chuan soibok he hun hi puke vanlal awa treasurer MNF chuan kai shwain puwanil ruataral te vice president examine chuan hun sera manga puar ke ming thang secretary pu PC lal Christiana secretary le pulel rin dika joint secretary te nena change in report ngai nom tak le lokhak tak ngai kha kani bok Peace Accord Ritrani Association chuan MNF in ZALENNA an SUAL HLAWHCHHAM ti thu soitolo turin MIPUI an ngen Voina PAMRA General Headquarters meeting chuan MNF khan independent an SUAL HLAWHCHHAM anti fo chung chang hi kan ngai theilo hle wangin kan soi hova independent hi kan suala chumi tan chuan kan chian tam tak te point nun na an hlana Mizoram UT government ta remna le muan na hi thleng se ti du na wangin she tak chungin caution le tlom ngai pol te malak na le ngin na wangin kan ron ho a chuti line mi chen khaten independent an swallow anti hi keini Mizo National Army Peace Accord sangkha zakwa somriat paruk chhuak te chuan kan ning khop maya anti lo top turani chu wangin hetiang chongkam hi chu mang to lo turin mi pui te kan nge na cheu ti in thu chuan siamani MEIDUM-HORTOKI KAWNG LAIHNA a SAWRKARin TULLO MIPUI poisa cheng noi sing khat sang sari zariat som pakhat a mang ti in Vigilance Cell Mizoram Pradesh Congress Committee chuan voina chanchin bumi ten kom nan soi an soidan chuan MEIDUM-HORTOKI KAWNG LAIHNA'n Mizoram Sarkarin sumtam takamana wangin MPCC Vigilance Cell te chuan ngun takin kan zir chiangin kan enzuya chunga kan thil mu chhuwa te chu Sarkarin he project a kalpuina chania soi HORTOKI khoche vela ONGC 10 LAIHNA zirchian nan neya chumi tan chuan khole motor lian tak tak lak lo ngai wangim he kong LAIHNA hi tho ani a RTI zona Sarkarin a channa changa landan chuan he na hi abi ka tho ngai chi ani awangim registered contractor ne zongin an thok theilawa restricted tender manga contractor chale thiambik te thlan amni ti ani a chung contractor an than chua package 1 zoram chana electric veng aizol package 2 lal than thua mi chon pui aizol package 3 KR construction thuam pui aizol package 4 VLL biak zama veng hlui aizol design and construction of T beams KR construction
Truampui Aizol Design and Construction of T-beams Zoram Chana Electric Veng Aizol Tehi MPCC Vigilance Cell Te Chuan Contractor Dang Te Ay Thiam Na Bik Nei An Ni An Hriat Lo Thu Te MEIDUM-HORTOKI Kong Lai Atul Na Chan Asoi Lai Hiam ONGC Lama Changa Thu Kan Don Dan Le Document Kan Nei Changa Alan Dan Chuan ONGC Hian MEIDUM-HORTOKI Vela Oil Le Gas Zon Na An Tho Chu October ni sari sanghi sompanga khan anlo chwa sandai to in anbung ruate po ONGC forward base Srikona Silchara anda vek to a ONGC ang company lian lutuktan chuan momoni chuan kongpui siam hithil harani lava civil engineer le technical lama po keini state ai theina nei sang zo kamni ati chiang tu chukum sang kha zakwa som khwa pani borvel khan phaisena ONGC te hian lever andua chuan lever du na mun thlenga afura thala trakkal theina tur kong siam nan Mizoram PWD a ansuma mo za tur anron zo dai to ni hetiang ani wang hian ONGC hian Mizoram Sarkar Chanpuyan Dilarin omlo bokani amti a kanram mamo po nilo mimalin du sakna na mipui poisa cheng noi sing khat sang sari zaria som pakhat lai luang ral hi Congress Party chuan poeti tak zeta he thila mo phurtu himan chwa anni a dan mangshem ani ngei theina na top thlengin MPCC Vigilance Cell chuan ma aladon anin tibok ER.LALRINAWMA'N HNVT Ministerin Zoram Poultry Development Society Inbro Hatchery Farm Tanshil Ti Changklun Tharahong HNVT Minister ER.LALRINAWMA'N chuan tukin Dariat Khan Zoram Poultry Development Society ZPDS Noya Arno Tele Artui Thar chuan mun pui ZPDS Inbro Hatchery Farm Tanshil Ti Changklun Thar chu khwalian nina hong heguna hian pusilal monpui MLA Vice Chairman Veterinary Fishery and Sericulture Board chu khwal zomni in BIAL to MLA puzo than kluanga Vice Chairman Manpower Development Board le Engineer EX-ZPM MLA Vice Chairman Road and Infrastructure Development Board 10 Minister Hintroi Ombok Khwalian ER.LALRINAWMA'N chuan HLAWHTLING taka project kalpui tura kalkong thui tak paltlanga ngai thin thule ZPDS Inbro Hatchery Farm Tanshil chei thatle tilen na kalpui honfel anita chu lomamati thu soin thoktu tele thathotu ten pek na fakomati a ZPDS Farm Tanshilin din ani changa voini thlenga sarkara chhia engamaza an chunglu thei chu fakomti in mason le zwal tura chanla zel turina cha ramshang shang le akai noi enkol konga malatu HNVT department in chatakamo phurna hlen zel thin le mipui tana ranchi thazok pek chhuwa konga malak nate lom omati chhosoin he hian sa artuile bong hute thar chhuwa konga intodel tura kepen na konga omze thui tak ane ni ti a kan chanem ngai na te hi mipuin azar anzo zelani ti bok ZPDS Inbro Hatchery Farm Tanshil ti len le ti changklun na hi augmentation and upgradation of ZPDS Inbro Hatchery Farm Tanshil ti project noya tho ani a nabart RIDF 26 sanghi som ni achang sanghi som ni pakhat sum cheng noi zanga som thum pathum point pasari paruk sengin augmentation of Zoram Poultry Development Society Inbro Poultry Hatchery Farm Tanshil ti project honi in building sakbel baka mandrashang shangle ani a special assistance to state for capital expenditure SAWI sanghi somni pakhat somni patni sum cheng noi zali somli panga sengin upgradation of Inbro Hatchery Farm for Zoram Poultry Development Society Tanshil ti project honi a rural omsati changklun konga poimo shang te tho ani a hatchery tharte staff quarters tharte rainwater harvesting tank te 30 kWp solar rooftop le chuldang te chu heng project atang te hian siamani katizong khachanchin thar kan puan the te chu ni e